नमस्कार. चवथेच्या निमतान आमी जी भोवडी करतात त्या भोवडेंत आयज आमी पावल्यात नानोड्या गांवांतल्या जुंव्यार, जो म्हणटात राण्याचो जुंवो. ह्या जुंव्याक जोडपी हो पूल आनी त्या पुलार हांव उबो आसा. सुंदर आकर्शक अशा नैसर्गीक देण्यान भरलेल्लें हें जुंवें. आयज आमी थंय पावता. थोडी 20-30 घरां आसात. त्या घरांतले गणपती आनी थंय
हो देखावा जो तुम्ही पळयतात तो आसा गोरख सत्यवान कुळंगुटकाराच्या घरांत. अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं तथा शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते कदापि भीकरं नवोदितार्थभास्वरं न मत्सुरादिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं हो गणपती विष्णू कुळंगुटकार. तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् उदय हळदणकराच्या घरांतलो हो देखावो. निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोऽपि भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्त्रहीनमन्तरायकूर्दनम् हो देखावो केला दत्ता आगरवाडेकरच्या घरच्यांनी. निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वः प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगितामदोषतां सुसाहिते सुपुत्रतां समाधितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा गणेश पाहि मां जय गणेश जय